الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So, alhamdulillah, mga palangwansing kami haaramasin Allah subhanahu wa ta'ala, amin yan kamuyayaon di murungog sarta kimi kita programa sing kami reha kahabang hapon, amuin pagtawag sing kami kablan iftar. Natin ya hari pa maabot in pagbuwok asing kita niyo, kakitaan sing kamo yung mga ulama sing kita reha ini, hatampat mulya ini, amuin biya mga long ta, magdihil pangadya na katon yung kataan, lukay na pagtakat-takatan sinamuin lang kapagbukas sing kita niyo. So, jari niya mga katotay mang Quran ha agama Islam, kakitaan nyo yayaon ang biya nagbus ganap sing kami kabiaksan pagkakitaan nyo kamo katuan siya karang Muhammad iban sin ako amon lang ta di magjaga-jaga sinamuin lang ta tempat-tempat ini kawa mahapon. So yayaon aon lang ta bisita sing kami, alhamdulillah guro na mo mulya amin di merkato ino pangadjaan hindi ini katukpan niya kato insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin paglamit-lamitan sing kami lang tabi ang mga diskasyon na katuan ibya mga pangadjian ni ka tukbal niya kato ni habiyaon. So di ko na padukayon, hitukbal ko ikapatot haguro na mo kalasahan Sheikh Abdullah Yasin, falyatafaddal fadilatahu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafaddala ala ibadihi bi ni'matil iman wa ja'ala as-siyama ahada arkanil islam wa مبانيه الإضام والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله خير من صلى وصام وعلى آله وصحبه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Mga palanggungan na mo agama Islam, muna in pangadjian na to amo na maita siyara sin Allah Ta'ala kato in puasa. Adi pa kita nagkadto pa arkala ito tiyo sa buton na mo dahil ng mga kalabyan sin bulan Ramadan. In Ramadan pursatun saminatun. In bulan Ramadan, chance sa harga-harga. Waktu sa harga-harga, la tuawid. Di na siya magbalik sa lama-lama. Walahdatun min al-lahdat ad-dahabiyya fi hayatil muslim. Insikan niya, minitan niya, jaman niya, maharga siya din hagulawan hakabuhi si Muslim. Lapasun sin Allah Ta'ala, mahardikaon sin Allah Ta'ala, in tiap-tiap aduman sin bulan Ramadan, mi'atu arfin, hanggatus nga ibo, ipon. Lapasun sin Allah Ta'ala, mimman ustujibu an-nar, in sila yato patut na atawa nasulat na ingan nila pinaka jahannam atawa yaon sila alawm siksa alawm pubor nila. At tiap-tiap dum hanggatus nga ibo in lapasun siya Allah Ta'ala na afavila in kaaunan kahinapusan ni sabsindum simbulan Ramadan lapasun ni sabsin Allah Ta'ala mahardi kaon sin Allah Ta'ala in mga yetto nasabot in taod nila hagantaan amoin liapas niya hatiap-tiap sin mga doom nasabot. At iniyabang siya katluan dom kay minis hanggatus nga ibo tiap-tiap
Mga tos ngayon. Hanggang tos ngayon. Yung tiap-tiap doon ka to. Yung tiap-tiap doon. Dutong katulad. Wala na ito nga tos ngayon mo. Itong katos ngayon. Kaya lang ka wala. Itong katos ngayon, walang siyang kabulan. Ito. Amo ito mga palanggunan na mo agama Islam. Amoin aon pabaha lumiyor ito karayawan, kalabyan din ha mga nasabot ito. Pag-ampun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'mat da pula. Dahil hasabab ito mga umat Islam, mari kita pamaudo na sabot, may ita siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala in puasa ka bulan Ramadan. In Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala in sara niya, in siyara siya sin Allah ta'ala amo in secret sin Allah ta'ala in hikmat atau sara sin pagpuasa sa bulan Ramadan. Iban kaniya in mga kahukum-hukuman, iban ka hikmatan tupot Allah Ta'ala. Wala niya piyatarram, wala niya piyasawah ang mga ipon niya kato niyo. In hikmat, in secret, karayawan simbulan Ramadan na sabot. Atau may ta siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala in nagpapanjari aun niya in maksud, aun maksud niya then ha mga secret niya ini iban hikmat niya, iban maksud niya amo in tudrikuhal ukul abutan, madawhat siya sin akal sin manusia matayma kaingatan sin akal sin manusia. Dahil ang mga nasabot ito, matakifu indahal kan. Amin, doon kita gumawa maniotiyo din ha mga amuin bita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon nato bita sin Allah mahasot si in kaibanan hikmat sin puasa na farman niya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. In puasa dan ipagmabuga fa Allah Ta'ala. Tarikun li taqwallahi azza wa jalla. Dan siya ikapagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban in tao magpupuasa, nagtangka siya na dahin has sa suok-suok mano siya patuhan niya mahasot si tabaraka wa ta'ala sa suok-suok ipon hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hiyahapdi intian sin tao magpupuasa hawak tuman hiyahapdi intian niya sumawa masawasa sumasa at niya sumawat masawa sa impangatayan niya. Lumano impangatayan niya. Wa dhama'at kavidas saim demikian uhawan in bunga bigi jantong sinta o magpupuasa dahin doon hayan amuin tumo in luha niya magad in luha sin mata niya iban magad amoy lumuloy impangatod niya po impangatod niya pa hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala ay lumunok impangatod niya lumamay impangatod niya habukon kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala aturun. Demikian nasabot din ha junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nato din siya nagsabda ya ma'sar as-sabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatajawwaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alayhi bis-sawmi
fa innahu lahu wija. Ay in puasa ubat siya. Mahinang siya ubat. Dahil mga hikmat atau maita siara sinallahu ta'ala in puasa, ikaisa in puasa hikasigpit sumigpit indaganan simpagkaon iban sindugo sin manusia. Sumigpit in labayan sin pagkakaon sin manusia iban dugo niya. Siya na inini amo na pagdaganan sin syaitan. Paglawayan sin syaitan, indaganan sin dugo, iban sin pagkaon sin kita manusia. Asabab ito sumigpit in lawayan pagdaganan sin syaitan, hagin habaran sin manusia, fatakillo waswasat na sumigpit mayan, tumiyo, kumo in panasat niya, haipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Habuk hikmat. Ikarwa, impuasa yudha'afu sahwa limamma in sahwat wa khatarat su iban huna si manusia pahinang mangi lumamma in sahwa niya hawa nafsu niya iban huna imagination niya pahinang mangi iban bayak niya pamagmaksiat. Hasabab ito, in benefit ito, fatusrikul ruh sumahaya inyawalihan niya. Sumahaya inyawalihan, ay maig in tamak tauktuk sinyawalihan niya. Sumawa siya. Iban in puasa hikatu, hikmat, yudhakiru saim bi ikhwanihi al-muslimin min al-ja'iin wal muhtajin wal fuqara wal masakin. In puasa patuntum hikatumtum sinta o magpupuasa katumtuman intay manghud niya muslim amintay manghud niya hiya hapdi ibantay manghud niya miskin magtalagyan barhajat iban mga pakir iban si mga miskin katumtuman niya. Hawak to siya magpuasa, hawak tumanbihan katumtuman niya, fayarhamuhum na lumasa siya hatay manghud niya nasabot ito. Wayutifu alayhim iban lumasa siya, mahinang siya ma-close kanila, wayamuddu bil'awni ilayhim, hitukbal niya na in lima niya, in tatabangan niya, patay manghud niya. Hiruhal niya, hiruhal na sinlima niya, in uno-uno na tatabangan niya atau hikaruhal niya, hawak to yan, hamatay manghud niya. Demikian, in hikmat, sin puasa madrasatun bitarbiyatin nufus. In siya madrasa, hapag tarbiya, sin ginhabaran si manusia. Madrasa, sin ginhabaran, in puasa, iban tazkiyatul qalb, ay pagsumutsi, masutsi lumano impangatayan si manusia, wagaddul basar in mapupo in pangatot niya hahiyaram sin Allah, wahibdul jawarih iban parihalaun niya in ginhabaran niya ang gautabaran niya. Demikian hikmat sin puasa. In puasa sirrun bainal abdi wa bainal ma'budi subhanah. Secret sin antara sin ipon iban sin tag-ipon mahasot si tabaraka wa ta'ala. Biya sin nasabot hadis sahih, hadis qudsi anna Allah azza wa jalla yaqul kullu amali ibnu adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajazi bihi. Lianna as-sawma maita in puasa la yattali alayhi illa Allah. Wairuun ma kita kaniya malingkan Allah subhanahu wa ta'ala, di ikaw kaingatan sin pagkahimo manusia, in ikaw puasa, tupot in Allah subhanahu wa ta'ala, ima kaingat kayo mo, bi khilafis salah, wal zakah, wal hajj,
bukon biya sin ibadat sambahayang jakat atau haji iban sin lugaing na ibadah. Amit to mga amat Islam. Bunatod tiaripan si mga salafus saleh in puasa. In mga salafus saleh, arrafat salafus saleh as-siyam. Siyalasay nila atau may anahan nila atau dihilan nila definition in puasa. In agi si mga salaf ay kasahabatan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qurbatun lillahi azza wa jalla. Ay pag ibadat pagpatisuok pamahasot si tabaraka wa taala wa mudmaran lissibab yaon halom niya in paglumba-lumba sinipon pahinang marayaw hadarat sila Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon halom niya in ibadat pagpatauran, paglumba-lumbaan sinipon sin Allah ta'ala in puasa iban musiman lil khairat. Musim siya sin hinang marayaw pahangkan ang mga sahaba bang mabot na yung bulan Ramadan, pabaku farhan, bang dumatong na yung bulan, nagtangis sila singkuyag. Nagtangis sila singkuyag nila liistikbalihi sabab dumatong na yung bulan Ramadan. Wabaku hujnan, iban nagtangis sila sin kasusahan inda firaki bang mutas na in Ramadan din kanila. Ito yung mga sahaba. Ay bang sung na hari raya, sung na lang tabulan sawal, nagtangis na isap siya, tangis susa in kasusahan nila, mutas na rin kanila in bulan Ramadan, atawa na maig na rin kanila. Danikian arafus salafus salihin siya, paahabbu Ramadan, in sila, lawi kakasihan nila, kasubad nila, kawayaan nila in Ramadan. Hangkan sila wajtahadu, magtuyo sila fi Ramadan, habulan Ramadan. Ay magtuyo sila habulan Ramadan, wala bukon biya sin pagtuyo nila, pagluwas lungsad nila duhaing bulan. Ay magtuyo ha ibadah, magpataod sin ibadah in mga kasahabatan. Wa badalu nufusahum fi Ramadan, ay piyagluwas lungsad nila, magluwas lungsad sila in ginhabaran nila habulan Ramadan. Faja'alu fi layali in hinang nila ha mga duman sin Ramadan, kiyaman amuna mag-ibadat, magtarawi, magtahajjud, magtarawi sila, waruku fataurun nila in sambahayang nila, in ruku nila, in sujud nila, wa dumu'an iban nagto in mga luha nila hawakto duman simbulan Ramadan, wa khusyu'an in sila halawm sila khusyu', halawm sangat in husu' nila, buga nila hawakto sindum simbulan Ramadan, wa ja'alu min nahari iban hinang nila bang haadlaw sin Ramadan dhikran wa tilawatan wa ta'liman, magjikir sila iban, magbasa sila Quran iban, maghindo sila atawa magingat sila ay manuntut sila ilmu, wa da'watan iban, magda'wa sila haadlaw simbulan Ramadan, magpasampay sila sin risala, sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala ay agama Islam, wa nashan iban sangat impagnasihat awareness nila, paghindo nila, ha-umma, hajaman nila, yung mga kasahabatan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arrafus salafus siyam, damikyan yung mga salafus salih, qurratul ain, kanyunyungan nila, kalasahan nila, tutumtumun nila, kabayaan nila, in puasa, ibadat puasa, warahatun nafs, doon sila maghali-hali. Ay relaxation nila, pag-relax nila, sin ginhabaran nila in mga kasahabatan. Wan sarah sadat, ay sumanyang, mahayang,
masanyang malano indaghan nila bang habulan Ramadan in mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Farabbu arwahahum bimakasidi, ay tiasulik nila, ay lianuan nila, tiarihala nila, inyawalihan nila doon hamaksud simbulan Ramadan. Bulan Ramadan. Wajadku kulubuhum, wajadku kulubahum, iban siyut sinila, impangatayan nila bitaalimihi simpamando habulan Ramadan. Wahaddahu nufusahum bihukmihi, iban disiplinon nila, pantunon nila, puun nila, inginhawaran nila doon ha mga hukuman sara habulan Ramadan. Siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hikmat simbulan Ramadan. Karena salaf, ingkaunan si mga salaf, yadlisuna masahifahum fil masajid. Lumingkod sila ha mga Quran, mushaf nila, ay magbasa sila Quran haka masjid-masjidan. Di nila butasan yung pagbasa sin Quran. Yatluna wa yabkun, biabasa nila, iban nagtatangis sila ha Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu nila basaw ng Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahfaduna alsinatahu, iban fiarihala nila in mga dila nila, wa ayunuhum, iban sin mga pangatud mata nila anil haram, day nahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hikmat simbulan Ramadan, simpuasa. Asyamu ya saimun wahdatun lil muslimin. In puasa o kau taymanghod ko magpupuasa. Unity. Unity sim kita niyo. Pag hambuok si Muslim in Ramadan. In puasa. Pag hambuok si Muslim, unity simbang sa Muslimin, mahita yasumuna fi jamanin, magpuasa sila hambuk jaman, sibuin waktu, wa yuftiruna fi jamanin, ay magbuka sila sama-sama hambuk waktu. Magad sila, impagtangka nila, impagbuka nila, hakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang magbang na magbabang ha masjid, Allahu Akbar, si magsadlup suwa Allahu Akbar, sama-sama sila sama-sama sila kumawa simbubukaan nila hawag tuyan. Magad hakallam sila Allah Ta'ala. Bihat to sa pagsahol nila hawag tu umiyanin magbabang ha masjid. Kana kaingatan na in waktu simfajar. Wiyutang amoy siyabot niya habang as-salatu khairu minan naum, bisan paawon halom sinsimod nila, pag-inom nila, utanan nila, hawak tuyan atau hilwa nila, dahin halom sinsimod nila. Bihat yung mga Muslim ay madisiplin sila, maanad sila, mahambuok yung mga Muslim sabab sim pagpuasa. Ja'u ma'an ay sibo sila, hiyahapdi yung mga Muslim. Sibu dahi sultan bang siya Muslim, hi president bang siya Muslim, raayat iban nakura, sibu guro iban bukun guro, sibu hiyahapdi sila hawak tuyan. Ilfatan wa ikhaan, ay magkasilasa sila, magtaymanghod sila, kana naman nila, impagtaymanghod nila, humugot impagtaymanghod, impaglasa, iban pagtaymanghod nila, wa hubbun wa wafa, iban amoy pagkasi, iban simpag tunay nila ha daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impuasa ya saimun kafaratun lil khataya, kiparat sin mga pardusahan, wa mudhibuz lis-sayiat, iban hikadilit, hikapapas sin mga hinang kangian sin ipon. Impuasa biya na sin nasabbot hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasabda niya as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ati wa ramadanu ila ramadan kaffaratun lima bainaha wa ma lam yu'ti kabiratan. Ay in Ramadan pa Ramadan, kifarat antara niya ay mapapas, madilit in dusa sinipon
amuin sa hinggay sab siya wala nakahinang sindusa dagula. Mapapas indusa ni asibi. Madilit siya indusa asibi. So, amuy ito mga kataymang huran na mo, mataod pa, inshallah subhanahu wa ta'ala, kasupatan na to, mari kita amuin guru na to mulia, yariha daig ko ini, iban sing guru na mo, Katuan Zakaria, Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sa reyo-reyo pengajian sing kita niyo waktu ini. Amuin na tayudtud niya in mga pekerjaan hikmat sin ini bulan Ramadan dan panagdaan bihan sampai matupa amuin sama sibuk na manusia katan sibuk dalok tain ini tao aun niya lauman sin society iban sin wairun niya in miskin iban sin dayahan sama sibuk sila katantanin hinang serta demikian in sila katan tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala kadar sin amuin pagbawbog nila sin tungod papakarajaan pagtangka bulan Ramadan. Nah, yung mga yan to katantan nasabot niya sampai kiyabay ta dito hato in banus sin mahardikaon sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap duman sin bulan Ramadan. Amuin hanggatos ngayon tiap-tiap ini dum muna yung sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya in 2 million. 2 million. 2 million katulad lang. 2 million no. So hanggatos kayo hanggaron, yang po ay room, hanggang Ilan million. kabulan na Okay. ng Wallahi Two dahil million. puli na siya. Lipat mo siya. Multiply. na mo na siya to. At niya yung mga yato Allah. dahil hapanagdaan sin Ramadan nito sampay maabutin na adlaw kiyamat mataod sa tamang mahadika mano siya. Allahumma Sakta aj'alna masyadyan na kato. Allahumma sya'na min al-utaqa fi hadhihi al-layla. Inshallah. Amin ya Allah. Amuin long ta beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap panagdaan sin namin duman sin bulan Ramadan. Doon hayang tagnaan long tagakutan ini syaitan. Dahil ang mga pagkakot nasabot nga rin dito, amuyin pagsandal tas yung pagkaon, kumuin ini sud sin ini syaitan palang simbaranta sa baboy akaran niya palaw. Pasal makan siya kakaon nito, ang lumakan bihan sumingpitin lawayan sa baboy kakaon. At kimipot inamuyin ini ukat lalawayan nito sa inamin duko ito. At dito siya makadaruko. So himina isa mindaran. Imi na isa bindaran niya. Iwan si panasat niya. Yung panasat niya. Amad. At niya lumama siya. Di siya makahibal marayaw. So ang bukli ito rin ang mga hikmat dakula. Amuin ini kumuin namin sahawat lang tasin. Ambuk mano siya doon bulan niya. At niya amad to in mapataod niya inibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sa baboy ron sasaw. Mayroon sasaw. Chance na pula. Chance na pula. Labi-labi na bihan na maabutin waktu to na in lawang narka mantubihan tambul. Tambul. Sa lukay sin bulan Ramadan tambul siya. Isa nang mawasunod. Na mayroon magkakuan. Sabab na tambul siya. Tambul siya. Bihan. Close. Gamayan in ukab bihan na muna in lawang sulka. Lawang sulka. Di isab tambulun sa lukay sin Ano? bulan Ramadan. At inain niya to katantan nagtataka sa mga tao mabaya sumuot man to pala. Siya sadya sin Allah Siya ta'ala. sa Mga tao ba? na ang yan. So, wala nga mga ini hikmat dakula sin bulan Ramadan may ta ini piardo sin Tuhan Rabbul Alamin habang sa muslimin intungod sin pagpuasa bukod sa jahi karayaw long ta ini paamoy in amal niya bot malangkay sambil pakita mo baran ni dumayaw. Dumayaw in kahalan niya. Sabab na muna bang pulangin kakaon, pulangin lumi. Pulangin lumi siya. Sabab in katansing kakaon, makasud palang simbaran mo, bang limyo na in waktu niya rin hamin ini mapatot na siya kumuha, di siya makakuha, may nang kataan, lumi. Sampai bang di pa gumawa ka to. Bang di pa kumuha nga pila, nabiha. Na kuha nito katanta. Nakana sambil beta sin mga sila Arab, long niya,
al-ma'datu baytudda. Ito da. At ini imbawat ini bailong niya sinini katantan na sakit. Sakit. Sebab di nga kakaon niya hindi namin sakit. Well, Ang kan nasubayan, may mapahuwa tabang dapat makaruhang ka ang karumang kadlaw. amo na ito yung normal niya. May naatiwan si mahapon. Normal ito. Sa magdumi na ito. Lumi ito. Ka na waste material sa pagtawag. Best material. Yeah. Naamoy yan din ang mga sa lingkat-lingkat lang ta amoyin pagpaunoy ni. Pag sampay ang pabiyeta dito at tulong niya in pagpuasa mo halawm sin katluan adlaw long tahang kabulan. In baran mo tumutog hakarayawan niya bihan halawm sinang katahon ni sabi. Laki ko balin niya. Halawm sinang katahon hati niya bang biya kuan malano in lawm si bawat mo yun. Malano. So in sakit mo ini kumugdan kayo mo. Ang bukid to rin ng mga ini sampay naurol yan si mga scientists. Biyag inu-inu nila may ta tuod piyang daakan sin Allah Ta'ala mga Muslimin pagpuasa. Namisan pa long tahwiya to onin ini mangkamadto pa doktor magpangitaon yung sakit mo. Pagbayta mo naman sin sakit long nisway ko mag-diet. Wasag ko Ganta along ni hindi mga pagkaon mo sa diyan. Pa ini gaan-gaan na indahon mo biya. Bang kau man pa hospital bihan ini malago na imbaran mo bihan sambil biya mga miyumutod na intiyan mo bihan ko na along ni nasubay sa kamag diet. Kandalong. Diba mag-complain siya sin arthritis niya. Nari na makarain si kinya si imbaran niya. Amo ting may nang sabab. Nasubay niya. So yung pagpuasa ini katanta ni karayaw. Sekatuliljisim. Oh. Sekatuliljisim. Nasabot. Yeah, Yan, yastagfiru al-mawad al-fasida. Kasi nasabot ito. No. Allahu. Wa yurihul mi'datu. Ay Dumayaw. Makahali-hali marayaw niya may babat mo yun. Wa yusabbid ad-dam. Ay lumano in dugo. Kalanuan. Allahu Akbar. So, long tagatuanin Allah Subhanahu wa Ta'ala mamagdaat ka po. Ikarayaw Bawang ka sa... naraat kayo mo, unang benefits makawa mo. Bukon sa dya, haamin pagtumbas niya ito kayo mo, tiyata ka makay mo, sampay simbaran mo tumayaw. Iniyad to ka to, anong tayo to, masad daw akit insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arapon, aon pa idda makawa mo, diyan dyan niya. Mati na doon niya akhirat. Doon niya akhirat, yan, kapaiddahan na kula. Long niya, patusriku bihiruh. Ay, Na. at ini magsahaya. Sumahaya, inamin niya walihan. Subhanallah. Allah. Sumahaya. Namun na. Nasabab na, Watasku bihin nufus, wa tuhadibuhil akhlaq. Allah. Nakita ka. amo yan iba mga kapaidahan na rayo. Apo bisara katuan nung pangadjian katukban mo kain na natin niya makawa ta dito katuan tungkol sa pagpuasa. Natin na ang mga pawaid makawa. Kapaidahan. Muna pawaid ruhiya, wa ijtimaiya, wa sihhiya. Amo yung pagtawag daw ng mga spiritual benefits, social benefits, iba si pagtawag health benefits. Amo ni makawa ta kataan. Atin na indingkat sinamoy ni ibadat bang mahinang haragang kay mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabot kayo ng katon ng mga spiritual benefits, ruhiya, amo na yun. Madawat mo yung kabuhat ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iba sing kasabar. Sabab na daw ta kapagangan mo. Binamon sahwat mo pamangi. Sabab may ta na-train ka hulang Ramadan, nagpagang sin sahwat. Ito pagsandalan dyan. Pagsandal. Tapos magkakaringkataan sinhinang mo sambil simbaran mo maghibal. Maghibal ka tayo. Maghibal biya. Nain sa bahayang exercise na kula. Exercise na pula, subhanallah. Sa muna, inamin mga ini tao, naglilingkod sa dya at ako nagpapanaw sa dya. Aun wakto rin dumagin duko pataas. Hindi kumagkatuan. Doon, hadeng hasa para sa bawansin, pagruko, pagsujud mo biya, maluhay indakan sin duko, harap mo rin pautok ta. Subhanallah. Dumayaw in kwan niya. Dumayaw in Yung circulation sa dugo katuan. maglibutan Maglibutan sa sa baran. dugo. Subhanallah. Amo yan. Kita no. So nagtatawang-tawang gandaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato nagtatawang-tawang ito hikareho si baran ta. Hapamarananta, hapagkahita, nabinuwahan niya walihan. So muna sambil in dahil mga pagpakuyag sin Allah Ta'ala kato biha amoy in sambil beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minul dhaif. Kita tayo. Ahabbu ila Allah. Khairun wa ahabbu ila Allah. Khairun labi marayaw ibang kalasahan sin Allah Ta'ala. Labi siya malasa hamanga
ini bariman makusog. Magkusog. Subhanallah. At ini makulasog ini. Sehat. Sehat. Sabab bang kau makusog in pamaranan mo, makusog kau mag-ibadat. Ah, Sa pag-ibadat. dahil mataw manginang. Mataw din may nang. Kasi imbis taon dito, Na. hinang. Sabi ha. Ang pamagamal ka to, ha? Ah. Na. Ang pa ba? Magamal ka. Magamal. Na magkakunan. Hindi ko kusog sila Ang wala. gautaan to. Yan. Sabi sabab puan yan, ini business dakula yan. Business Harap patuhan. Yeah. Amo na yung tijarat ang tabo. Lantamura. Wairun Oy, ko yan. Subhanallah. Untong na hadya ka. Oy, Unya untong ka din ka. untong niya. Sabi mo na muna, inpuunan mo, deng Allah Ta'ala. Hmm. Baran mo katanin na deng Allah Ta'ala. Ipiyakay mo rin Allah Ta'ala. Katantan. Wairun siyang puunan din kay mo ay. Muna ko pa, nasa buong lantamura. Pag buha, ito si mga tao maghaji, mag-umrah. No. Allahumma jal hajjan hajjan mabrura. Mabrura. Sa maskura, No. jamman mabrura. Wa tijaratan. Lantamura. Allah. Tijara. Tijara. Ang kan ka to, pasal in alta mo iusa mo paghaji. Dahil naman dong taminig ko rin hula mo. Harana dukatan. Napakay dukatan. Bisa rin na. Wa, ito yung lugi. No, investment mo ito padalas ng mga taala. Hindi ko malugi. Allah. Yan to kari. Ang kanain mga yan katantaan, dahil ang mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kataan hiril kay mo yan nikmat, inyang katantaan, subay mo mahinang ibadat sa Allah ta'ala. Di mo man jari hinangon pagmasyan. Dinasoy pa kayong Oo, pakayon ibadat. mo. Akan na lang niya. In kamiskin, titistingan sin Allah ta'ala. Nabang mo kaya kay in kamiskin mo haran kabayan sin Allah ta'ala, may nang mo ibadat. In dayahan di sa bamura. Ati panisting day sa. Panisting day sa bito. In pagdaya. Oh, Kitaon nila mo ini kasabar mo. kasabar. Kasabar doon hamon biya siya bot sinini sa takain na yan. Tamin to kasabar. Magsabar ka roon hapyang daakan. Sabro lang tao. Uno-uno na daakan kayo mo, papahipapahinang kayo mo. Sabadan mo yung katantan, matuya. Hamin hasupaya mo sa dihay katunay, daakan silang lang mga ta'ala. Piyar karua kasabar, amo na piyang langan kayo mo. Misang pa biya din ibog mo, subay mo ito sandalan, magsabar ka. Isang pakanapsuhan. Isang pakanapsuhan. Ngayon hikatuni, amin uno-uno na sumagpakpa, ginawaran mo, sibo na kabayaan mo iban sindi, subayan to yaon yung pagsabar. Pagsabar. At ini yung pagsabar yun, lilimbangan mo yung pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi sila, inalimbang ka rin. Nalilimbang. Di man dyan magbutas yung pagsukur yung pagsabar. Nantubiya. Nintao, ini mataw dalta. Magsukur siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, sinaon alta niya. Magsabar siya, sinalta iuulinan niya, di ni hiruhal pabupuna mo. Di niya pakayong pabupuna mo. Yan. Naimiskin na mo rin sab. Magsabar siya bihan, doon amin, tiyo-tiyo dihil ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magsukuri siya patuhan Rabbul Alamin, sin tiyo-tiyo rin karihil ka niya, asupaya sa rin makahinang sin maksud kabayaan niya pa amin bukod na mo. Even bukod na matulog sa bistahon ka niya. Subhanallah. Yan ka to, ha? Sa pagmatulog ka niya kayo mo, tawag bistahon kayo mo. Bihan niya. Matulog sa pinjawabon mo kanila. Sabihin kaya bayta na mo sin namin lima bay pangadjian biha, long ta, misanin namin alta ni matyan. Subay ikaw maingat mag-ayat ka niya, iban maingat ka inibutang ka niya para kuno pa kayo. Sabab long ta sin magpasampay sin agama. Awan hambok bururay doon, magpasampay sin kasabon nala. Bang awan alta mo tarangi siya, biya din ikapalanyot sinini pagpasampay. Awan sabab lamod ka sinamali na. Nabang isabihin tiyawangan mo, may magpasampay sa pakabatalan, na lamod da isab ko, nahinang para sa babansin, aming kangian nahinang niya. Nakita ko yan. Sabab bista ko, nyung tiap-tiap kusing doon kay mo, bista ko niyan, bukan yan nung naula-ula. Alang ni tiyo-tiyo na santo, mayroon na bista. Masya Allah. Bista ko niyan. Hansi paksi na subuhod kay mo. Min ay na akad, ila ay na anpak. Dahil hindiin mo kiyawa, iban piharap mo pakain. Hiya subok kayo mo. Ay nagkasa, nahimaan pa. Asubon ka na usaha rin diin. Ubus piharap mo siya. At minsan tiyo-tiyo yung kaunan niya. Minsan tiyo-tiyo. Damit kaya sa kutong bahinang marami, minsan tiyo-tiyo. Amura isa. Itakila, wala bisikin pa ba? Bisikin sa mga. Mahinang ba ito? Hang tungahulma na kuman, si paghulma. Mahinang kami na hapila ka dyan. Amon na tuod. Wala bisikin pa. Nahangkan na sa bilbeta kato, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ayaw ko long niya umatod hama siyat na hinang mo siwi-siwi betlong siwi-siwi do sa ato. La tanzur ila sigri khati'at. Ana Wala ka rinzur ila man asayta. na ito ka kuman haamin nakalangal kau Iswin sinta. yugtol mo yan. Iswin siulang mo yan. Yan ang natura. Insiyo lang mo min Allah subhanahu wa ta'ala nagdihil kay mo sing kabuhi, nagdihil kay mo sing rinjiki, nagdihil kay mo sing tataan. Siyo lang mo. Tagda po siya surga. Kasi Subhanallah. aun saying si mga ulama, amin dosa sibi-sibi. Long niya, la tahtakiran na sagiratan wa lam inna jibala min al-khasa. Na. Ayo long niya. Na. Long saukat na dosa sibi-sibi. Mm. Long mo asibi dahil ini. Ingat long na inbu jawn asal-asal na din dapat to sibi-sibi. Dahil nakapasil-pasil. Ano pasil-pasil. Oo. Nabira si Marayo sa pagkakitan. Hindi Marayo namikyan. La tahkiran na minal ma'rufi syai'an. Walau antal ka akaka biwajhin talik. Tadi ko to. Ay mo pag sibi-sibi ay mo atura sibi-sibi in perkala kay Marayo sa Allah Ta'ala. Ano mo sibi-sibi na sunat daw yung hukuman niya. Sa matanda si mga magbibisara, mga langog-langog sa bunan, bang kita mag-amal, namisan siya sibi-sibi, bang mo piya aamuin hinang mo? Yan to. Amo yan itong basa sinang Kinal-kinlan, jabalan. Tiyo, lumabay na. Biyan ang dawon. Biyan to ka. Kita ko. O yung katawapan kayo mano siya, ini para sa dagulang ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay mo siya din sa katuan, mangkaw sa pamalitan boss, nangulit song na dyan ka dito. Na mo yan, mga panahon na kami Islam, Allah Ta'ala mangunira kato, tumuman na to inya, di karayawan siya kato, doon niya akhirat yung karayawan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan to. Na misang pabihayad to, long tabi alo paragbos, miabot na in waktu singkitan niyo, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ini amuin 6-9 na. magtitilahak din di kamo sin pagtawag sin waktu Ustad Abdullah dito yato. May ta 6-10 na to. Pag natin 6-10 na siya ini biya mga kami nita kumantar. dimilahak kato tanyo sin biya mga pagkuaning kami na mamaid kami waktu ini. Insyaallah Subhanahu wa Ta'ala murah-murahan yung pakarajaan na to piya pagbarakat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kato tanyo sarta salang doa pa mga sila yadto hakalayuan launta kahula-hulaan hawon-hawon na tampat sila inkiya utangan nila salang doa kanyo kataan mga katawtay mangurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.